Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görüşçüler. Çarba жақшы görüşçüler, sүйүүчүлөр деп koysak болады. İşkerdik tuğudan sizlerge sık salam. Girip gelgen 2026 yıl жаңы жылыңыздар менен ардайым тынчтык болsun. Үйүңүздөр менен ардайым, үй бүлөңүздөр менен ардайым бүтүн болуңуздар. Ошол жыл берекелүү жыл болsun. Жемиштүү жылдар болsun. Жана жеңиштүү жылдардан болsun. Тилеген максаттарыңыздар ошол жылдары жетишиңиздерге тилектешпиз. Туугандар, бүгүн чарбабыздан тартып аткан учурум азыр ондогу чөбүн жеп туугандар. Жеп аткан учур, жеп аткан учур. Şu суроо жооп комментария боюнча чыгып аткан учурум туугандар. Кандай кылып багасыз? Жаңы байлагандар, биринчи жолу байлагандар бар экен, ошолор боюнча тартып аткан учурум, ошолорго кичине жооп берип коеюн деп. Ошо багып атабыз Кудай кааласа. Кудайга шүгүр. Азыр жем боюнча saat 8'de salınsa buna kişine at gaz etiptir. Cem. Yeşil sılavılaştırıptır. Ana kişine bu gaz aytıp koyup atağız. Mesela 3,5 kilogram olsa hazır 1,5 kilogram bulup koyup atağım. Ana cemdi bergende de obiyomuna karap versеңиздер болады. Maksat beriş emas, maksat bulardı singdiriş. Жегенден кейін сиңет, сиңгенден кейін семирет. Мынау отказ кылды эле, бул жакшы азыр. Мынау отказ этип калыптыр. Буга да азыраак кылып коюп атабыз. Эртең менен saat 8'de жемин берсек, азыр 10'da чөбүн салдык. Ар 2 saatта дем алып, жок дегенде 1 saat жатышат, анан турушат, анан чөбүн жей башташат. Anam biri yazıptır. Mesela 8'de, 7'de жем salamdağı anam su karandık. Bilmem kimler kanday bağ otat. Bilmedim bu, ben şundal bağ otam, bırak Kudayga şükür. 4-5 yıldan beri bakalasa semirişine, satışına, жақсы Türkiye olarak bakkanım ki. Bu bakkanım öte razımın özüm. Malды bakkanlar birön malına salıştırmanızlar malınızlarda. Anan günden günge malım semirip atat degen bağı жақсы niyet kılıp bakkanыңızga razı olup baksanızlar, ошо mal semiret сөзсүз. Екі адам болот деген, екі адамда мысалы bir adam kolundan mal semiret deydi. Bir adamın kolundan mal semirбейт deydi. Ошо системасы боюнчачы. Ошо анан азыр жатышат. Азыр кашырлайм. Азыр жеп бүткөндөн кашырлайм бир 20 мүнөт. Анан кийин жатышат. Жаткандан кийин 12:30 сусын бере баштайм. Жарым саатта сугарып бүтөм. Оны декоративный челектер бар, ошолор менен астына коюп штанга менен сугарамын, калашынча ичишет. Анан мына майда торпоктор боюнча айтсам, буларды ham Кудайга шүгүр жемин азайтып койгом. Себеби булар өтө семиртиш максат эмес, булар чоңойтуш. Анан буларга дагы байлаганда мага бир жакшы бирөө кеңеш айтты. Башы чоң, кулагы чоң, көтү башы көчүгүн карап, мичин курсактуусун ал дейт. Ошого карап алып атабыз. Анан алгандар да ошондо алсаңыздар болот. Кулагы чоң, башы чоң, курсагы болуш керек экен сөзсүз. Сөзсүз кич чампайган курсак болсо да ошо бука жакшы болот экен. Анан буларды алгандан кийин сөзсүз албен, анан ырымный жир бериңиздер. Ырымный жир шөгүн чоңойтот. 2 жолу бергенге мүйүздөрү өсүп кетти булардын.
bir yaşar o kadar bolup atat. Öteli ösüp ketti. Şunday görünüp atağım maňa. Şu yüzleri ösüp atat. Çoňaýyp atağım şunday. Şu oturganlar anam. Usulya menen garmysaňyzlar bolat misal. Bir wagtda garmy alyp şu wagt menen baksaňyzlar jakşy. Şu oturganlar kaşur jakşy. Kaşurlap tursaňyzlar öte jakşy. Bular merimdilikde jakşy göret. Bular düşünet. Bulardyň kulagy bar ugat, tili jok. Bular düşünet. Bardyk nersege düşünet. Alyoşka mına. Bular hem jakşy türeýe başlady. Kaşurlagan saýyn buny birinci tuğulgan ak yüni olatqa oşal düşet. Oşal düşkende semirgeni biline tanan. Jem boyunca jemdi şu zagırany sat jemge göre arlaştırыңыздар. Köpünçe zagıra semirtet de bu kanı. Oşo anan daha bir koşumça kengeş. Naul mal deseler malın aslında jüre berбей. Jakşy özüňizlerge plan tüzüp yaşaganam jakşy eken de. Misaly bir wagt menen Nemetski dep koýat go. Şu erte menen turup maldy garap turup, erte menen erte turup namazdan keyin sözsüz basyp gelip anan terilikde kılıp, wagtyňyzlar bolsa sözsüz kitap okup, kitapam adamdy biznesine, yaşoosuna öte çoğun paydası çoğun. Kitap bul adamdı açat. Anan oylawaňyzlar malın tartıp atyp da başka nerse götüp ketdi de men bir jakşy kengeşim da. Şo tugandar anda kayra çalba gotsak. Kulanka toskan boğustaganda kulanka tosup ona sağın oylar. Hazır 11 adetlerge jakyn açıp koyam. Aslında gün tiyip kurgayt. Jakşı. Hoş oturganlar. Nayam kursağı çoğun anan yaşından bilinetken suyunu göpü. Bunanca su çevirbeyt de. Buna olanca su çevirbeyt. Bir yarım çelek bir çelek. Kalganları jakşı. Suyunu göp içken sayın jakşı. Semirişine Türk göret su. Hoş oturganlar. Anda jakşı kem kommentariyatını yazıp jakşı oy pikiriňizlerdi galtyryňyzlar. Oy bölüşeýli. Erte menen saat 8'de yem berебиз. 10'da çöp salabız. 12:30'da su garamyn. 4'te da bir su garap koyum içişinçe. 5:30, 5'lerde yem berебиz. Anan sonra 7'lerde çöpün salıp jap ketem tuganlar. Jem boyunca jem rasyonu zagıra, gebek, budaydın tartılgan, arpanın tartılgan anan. Yemi kuda kalbasa günjara koşup bere baştayım. Günjarada öte jakşy semirişine. Oşo tuganlar, anda işiňizlerge iýilik. Ardaýym aman bolуңуздар, bar bolуңуздар, üý bileňizler bütün bolуңуздар. Demek men amanlıkta bolуңуздар.